Salve! Bijelo-plavi su remizirali, odigrali smo 2:2 protiv Istre na Opus Areni i nismo uspjeli završiti ovu polusezonu s pobjedom. Ali, s obzirom kako je to izgledalo na terenu, mislim da možemo biti sretni što smo uopće izvukli i taj bod. Što reći pametno o ovoj utakmici? Pa ono što svakako možemo reći je da smo gledali užasnih 60 minuta nogometa s naše strane. Istra je bila bolji suparnik, puno bolji. Kroz 60 minuta zasluženo su vodili 2:0, a moglo je to biti i pogubnije za nas. Iz nekog razloga mi počinjemo igrati tek nakon što smo gubili 2:0 i to je ono što je zapravo najgore u cijeloj ovoj priči, je kako smo mi dopustili, i naravno uvijek postoji ona floskula, nešto se i protivnika pita, i ne umanjujem kvalitetu Istre, to je dobra ekipa, igraju dobar nogomet. Očito je, kao što sam i rekao u prošlom videu, Istra je ekipa koja nama ne odgovara. I to potvrđuje činjenica ove sezone da je Istra jedina ekipa u HNL-u koju mi nismo ove sezone pobijedili. I to je svakako nešto što se, pogotovo za sljedeću utakmicu protiv njih, to se zaista mora uzeti u obzir i po tom pitanju se nešto zaista ozbiljno mora napraviti. Ali uglavnom, znači, mi ne igramo prvih 60 minuta je bilo jako loše. Gubili smo lopte na sredini terena, tako smo zapravo i primili gol. Znači, gubi se lopta na sredini terena, obrana reagira jako loše, čak i u toj situaciji i naš najbolji, najpouzdaniji golman Malenica, i on tu nema dobru reakciju, znači zakazuje cijela srednja i zadnja linija i golman, svi zakazuju u tom trenutku i dobivamo gol. Kako to objasniti? To tako nekako slabo, ne sam slab ulazak u utakmicu, nego mi ne uspijevamo kroz cijelu utakmicu, kroz 60 minuta ništa posebno napraviti, ne uspijevamo povezati linije, ne uspijevamo apsolutno ništa. I naravno moramo reći, iz ove utakmice ovo je baš onako jedan pravi primjer koliko nama znači Thiago Dantas, koliko nama znači zapravo jedan igrač takvog profila koji može povezati te linije, i mi nažalost trenutno osim Thiaga Dantasa nemamo takvog igrača. Možda će jednog dana taj igrač biti Mikolčić, ali ove koje imamo, Pušić, Soldo, oni nisu ti, oni ne mogu to napraviti i upravo taj manjak kreativnosti, manjak povezivanja linija se vidio u ovoj utakmici, koliko nam je zapravo nedostajao Thiago Dantas, što je bilo nevjerojatno. I mislim da je to zapravo ključni razlog zašto je to tako izgledalo tih 60 minuta. Nakon te 60 minute mi se budimo, ali ne igramo mi bolje. Znači, mi nismo igrali bolje nakon 60 minuta, ali smo stisnuli. Jedino što smo zapravo pokazali u ovoj utakmici je borbenost i karakter, da nismo se predali nakon 2:0. I to je zaista velika stvar i to je jedino što je pozitivno. Znači, mi nakon toga ne stvaramo ne znam ni ja šta, dajemo nekakav krumpir iz prekida, onda dajemo onaj drugi krumpir iz gluposti, isto tako, ali ok, takve stvari se događaju u nogometu, bože moj, krumpir, to smo već isto pričali, bitno je da je gol, jel? Nećemo u tome gledati u zube, ali problem je što mi i nakon toga ne igramo dobro. Stišćemo mi sve to i pokušamo, ali i dalje ne igramo dobro. Imali smo još par možda prilika izglednih gdje je došlo do toga da smo zapravo mogli preokrenuti rezultat, i ono što mi se nije mi se svidjelo imam dvije zamjerke Mikolčiću, kada je pucao, mislim da je tu bi puno bolje rješenje bilo da je gurnio tamo Jakupoviću loptu u sredinu, to mislim da bi bilo puno bolje, i čak i ono što je iz onog slobodnog udarca pucao, mislim da je trebao ići, ali dobro, sad ja ne znam kakvi su dogovori unutar ekipe i to sve, ali ako već imamo takve ubojite
prekide. Znači nabacivanje, ako već imamo to, onda i dali smo već gol na ovoj utakmici i na skoro svakoj dajemo takve golove, onda mislim da se možda iz ove pozicije opet trebalo ići na to, a ne na udarac, pogotovo jer kako je završio daleko od gola, ali tu mu zamjeram puno manje, ali za ono prvu, ono je, mislim da bi bilo puno bolje da je dodao u sredinu, ali eto, nije. Uglavnom to je zapravo to. Znači mi ne možemo pričati u nikakvim drugim prilikama, akcijama, nešto. Mislim, ni ovo što smo napravili, nisu to bile neke akcije. To je sve bilo onako nekako, nešto na silu, ovo ono. Mislim, u redu je. Svaka ekipa ima loše dane, nekad ne ide, protivnik ti ne odgovara, kao u ovom slučaju nama Istra. To nije slučajno. Mislim, nije slučajno da mi Istru nismo pobijedili ove sezone. To naravno da nije slučajno. Ali jednostavno ne može nas naravno ovo zadovoljiti. Ne možemo s ovim biti sretni. Kažem, moglo je čak doći do toga i da na kraju pobjedimo, ali realno, mislim, ne može se žaliti za propuštenom pobjedom nakon što gubiš 2:0 na domaćem terenu, nakon što primiš 2 gola. Lošiji si od suparnika 60 minuta, znači jasno si lošiji. Znači, bez uopće pitanja, nema razgovora, bez razgovora. A onda u zadnjih tih, poslije 60. minute, si malo bolji od protivnika, ali i dalje ti nisi dobar. I dalje ti ne radiš ono zapravo što bi trebao raditi. Nemaš onaj svoj identitet igre o kojem smo pričali. Nakon 2:2 isto tako moram istaknuti, imali smo jako, jako dobar taj momentum, dobar trenutak i mislim da je tu moglo se čak i pobijediti, ali onda dolazi onaj prekid. Taj prekid nije bio dug, trajao je nekih možda 5, 6, 7 minuta, ali mislim da je to onako, mislim da je to dalo priliku Istri malo da se posloži, jer u onim minutama kad smo davali golove, oni su bili totalno izgubljeni. I taj prekid mislim da je malo umrtvio cijelu igru, odnosno njima je dao priliku da se oporavi i to mi je jako žao. Jako mi je žao što je do toga došlo, mislim da to nije bilo dobro za nas, da tog prekida nije bilo, da smo nastavili u tim minutama, možda bi čak i u sljedećih par minuta čak i uspjeli preokrenuti ovu utakmicu. Ali eto, završilo je tako kako je završilo, dobro nije bilo, idemo sada na zimsku stanku, vidjet ćemo šta će se događati, vjerujem da će biti puno vijesti, puno svega, popratit ćemo naravno sve to, planiram napraviti i rezime ove polusezone, pa ćemo onda malo detaljnije pričati i o igračima, proći ćemo možda čak i sve igrače, proći ćemo i osvrnit ćemo se i na sportskog direktora Josea Botu, osvrnut ćemo se i na trenera Kopitelija, sve ćemo proći malo detaljnije i kako je to zapravo izgledalo. Vjerujem da će biti, kao što sam rekao, vjerujem da će biti zanimljivo u narednih mjesec dana, jer eto, sportski direktor nam je otišao, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, bit će prilike o svemu još pričati, kažem, popratit ćemo cijelu tu situaciju, igrači će se odmoriti, imaju sada slobodno do prvog vikenda naredne godine, 2025. Onda kreću na pripreme, pa ćemo onda vidjeti kako će se razvijati situacija kroz ovu stanku.